mun tranga INP Mizo channel thir tu te in za in chi bai ule okas ni thum thole ni ani a kan Mizoram ramri buai chungchang ne in nam noi thukal zel kan thir hole don nia Assam mi puin Mizoram kong pui National Highway zathum le paruk le Bairabi rail kong andan reng hi okas ni som ma a central sarkar in ati top thailo ani chuan sa ni le som ni pakhat India Independence Day hi Mizoram boycott ni ro se tia malak hi afu to mayangem nge India sarkar nen kan boy lova Assam ne na boy kan ni angin Indian Independence Day boycott hi atulo kan ti zo Mizoram Secretary ten Ministry of Home Affairs sa ngen na anthon te hi omzia omlova an hriat sa zukhril non fo hi hlok na omlo ani ber hi National Highway le Railway te hi Central Sarkar ta ani ti kan hreveka India Sarkar hi kan hril hriat angai lo Barak Valley vai hoin du huna andang thei hi chu Central Sarkar ne wang ania Mizo te min musit na ani bok comment lama in ngai dan ron soihlom ula heti zong an nor po hi athazok mai theni in ngai dan hriat a chak oma thuma ang devin kanan tar lang zuai ani hi Assam Chief Minister Twitter tanga alan danin Mizoram Sarkarin FIR case anu kir belle ta a Assam lampo in Mizoram ti ang zelin anti vezela adu abzo katang kanang tahle mai ramri boy na wanga state pani innor na hi athazong ina inherta zok nge azuzi zong ina kal tipo tundin muna asoi theilova thuzuk masazoka kan tang chhauzel ani chuan beisai ayan kan tlak na asang don lo kan police khoi senten nun na hlutak pasari an la ka wang khan kan sarkar hroi tu te hi ril rulama in thiam lo na an nei deuh nge moni mi puite le thalai te beisai ang zongin kan kal lo tial ni na lang ril ru fim puwa zoram dam na tur ngai tu ara na ro rel tu ten rawan rel ani phot chuan lungoi takin lo thlir ri photila state dang ten khi ta min da laya an niam lam kan panzel hi chu ril ru na ve de ta in rem na kan du rualin kan ram hlo khopa zol do ero kan tum tur ni lovang kan sarkar chuan Assam Chief Minister kachar DC le DFO te laka FIR chu anu kir to a chutiang pokin Assam sarkar po in Mizoram MP Kolasip DC le vaireng te SDPO te laka case zia lu chu akhar ve ta boka an malak tum dan hi kan hre thui lo hle a tum khata case te hi khar fel lo om takania tian kan kal chhole bekanga angai te pokin ramri hi chin fel lovin kan en liam le mai mayang ti po ol takani hi Assam Chief Minister chuan a cabinet pani Atul Bora le Ashok Singhal te chu okas ninga hian Mizoram sarkar ne inbiakna nei tura atir tur thu asoya Assam chuan North East mason na le mon na a om theinan ramri boy na hi chin fel watadu ti asoibok FIR nu kir lama Mizoram sarkar a chema sachar chara hemi konga hian Puzoram thanga sarkar hi kan soisel du hial mai thayani amaro chu state pani sarkar inbiakna hi Aizawl lama a om ve thung dona Puzoram thanga sarkar hi ala tlom lova ma ala zelani tikha neutral takin pomtlangila athome Assam Chief Minister hian tlom zo ka tana tum lo hle ni inalang FIR withdraw chungchanga athu chu hrim enin Mizoram sarkar ti ang zela cheve angina in soi veka Mizoram hian FIR te withdraw ta lo se engdin hmuna nge mo kan om don te reng ni nimin kan niu sa khan kan soi kai zoya Mizoram hian Tripura atangin mamo ala lut thei renga ngem ti hi ngai tu angaya chak taka kong dang zona ngai Assam lam media akan mudanin Assam le Tripura ramria road blockade kalpuyan ivele ta Hailakandi district lower po muna Assam le Tripura in kalpo na kong puilun le poimo National Highway 08 chu vai hovin andan chale to thu tar lanani a hei hi social media kan man na satlutuk na ngong te po ni mai theyani Mizoram in Tripura lama chak khaya lak thu an hriat rualin lower po muna mi puitam takan pung khom ngala
BJP worker te chu aphu sapola tangin heng lai vela official le police te chu englir theima Tripura lama lu tir lo turin warning an pe bokani Barak Valley Bengali te hian Tripura lama Bengali te chu Mizoram kong pui dang turin an som ve mek boka kan soitak ang khan Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Chairman hian Mizoram tran pui hi duk hlema se Bengali ho hi adan ne arin om lovani Barak Valley Bengali ten Tripura chak lak na kong pui poimo National Highway number 08 an dan chan berchu Mizoram in Tripura atanga chak khaya lak lu an du lo wangani hei hi indirect taka Tripura mi pui hriat tir na ni in Mizoram trakin Tripura alu chung chu Tripura le Assam in kalpo na kong hi kharan tumani Mizoram sarkar in Tripura lama oil tanker thir thu te kha kan post dar chuaya vai hoin an lo mutangeya ti hian ma an la le ta zel chu nia Bangladesh lam kan sarkar in ador don ati po in puan zar kher hi tum to lovila Bangladesh lam po hi Bengali thawan nia arukin ma la to ila social media kan mang ur lutuk hi tuna kan din mun ramri boy chung chang le aka inoi thukal zela hi chuan kan hlok puite chiam lo ni na lang Manipur lam po hi arukin dor to ila Manipur in cha ka lak na chu Assam tho hi nia Bengali vai te om na thawani ti kha ria in an tran rual vai chuan an tam viau mai sia ribuan buan lovin boy zual chung hi chu I om hle ve te ang u kan sarkar chuan spice jet thona mangin keji sang thum le zasari le som pakhat bungrua ala luta tunla ripui dam doi te po tel mai thayani spice jet cargo flight po hi Silchar airport atang thovaron thok chawani hetianga bungro lak lu hi kan sarkar sum le pai na tlin reng don lova chung tin in ren chem dan kan zir thara poi mo leang Mizoram police huai sen na chuan north east state te kang kai zele Assam le Mizoram ramri buai na hi khovel om tirata a sausan ber tumani ome huai sen taka Assam police kan chan le ta wangin north east unauten min fakhle a tribal nam rang te chuan Assam sarkar laka mala ve turin an state sarkar thu nei tu te an ngen ta sup mai Meghalaya lam chan chin chu kan soitam to a tuntum chu Arunachal Pradesh lam hi thirila Tukin Khan Eastern Chronicle chuan All Arunachal Pradesh Students Union AAPSU malakna aron tar langa AAPSU hian Arunachal Pradesh sarkar chu Assam police te chet na ti top turin an norveta ani Assam police le forest official te chuan Arunachal Lower Siang district Kangku circle huam chunga kho enge moza chu anti boy fo maya Assam ram anga cheibolan tum fo ani Lora khomi te thingpui huan le bu chin na mun te chu Assam sarkar chuan ati chet tir feka Arunachal sarkar chuan engma soingam ri lo Arunachal Pradesh BJP sarkar neda noya om ni in an chief minister Pema Khandu hian Assam chief minister hi akhak ngam lo hle ni in an soi All Arunachal Pradesh Students Union chuan okas ni khat khan meeting kovin Assam police le forest official te laka malak dan tur an ngai tu a tun thlenga Arunachal sarkar langoi reng chu demin arang theyang bera Arunachal ram humhim turah mala turin an nge nani AAPSU President Hawa Bakang le General Secretary Tobom Dai te chuan Assam sarkar in Arunachal ram chu sakmek chu arang theyang berati top turin Pema Khandu sarkar an phuti thu chua siamin an tarlang to nai North East India boruak hi chu nasa takina in lumlet meka zirlai pol hroi tu te che ta hun tak zetani hi JSC on Inner Line Reserve Forest demand ILRF-DC in Assam Chief Minister le Prime Minister an vo Joint Action Committee on Inner Line Reserve Forest demand chuan Mizoram le Assam inkar boruak athlir reng ti soin Assam lam chet dan chu lungoi harati in adu lo tak zet tani Nimin Khan press release chua in JSC on ILRF-DC chuan Assam Chief Minister in Mizoram chak lak lu na kong puya dang le rel kong ti chet mai po du tok lova
dam lo en kol na tur dam doi thleng min rek sak du hi an ti a an ngai thiam lovin an lung oi lo tak zet ti an soi he thil hian in rem na ain Mizo mi pui thin rim na le state pani in kara in mu thiam lo na bak a thlen don lo an ti a Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chu arang theyang perakong pui honga an thil ti diklova ngai dam dil ngal turin an hriat tir bok JSC on ILRF DC chuan Mizoram le mi pui te chak lak lu na ber dan lo anga an dan lai le rel kong ti chia dam lo te man tur dam doi thlenga min rek saklaya Central Sarkar pu Narendra Modi le Home Minister pu Amit Shah ten engma khak na le an ti diklawa action lak tum na an nei lo hi ti in makan ti le an hriat thiam lo hle thu an soi boka Mizoram le Mizo mi pui te hi India Constitution le in kai hroina hnuaya hian khua le tui kan ni taloem ni ti in President le Prime Minister an zot hialani JSC on ILRF DC chuan India khua le tuya min langaya ni chuan Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma thil ti dan hi thule omlovati topa hremna pengei turin an nge nin an hriat tira kanram diktak 1875 boundary anga min peya achunga danlo anga cheng Bangladeshi te no chuak ngal turin an Prime Minister chu an nge na an hriat tir ngal bok Mizoram le Mizo mi puite chu khongaya Manipur le mi mal ngai dan te soya phaulang mai lo turin JSC on ILRF DC chuan an nge nin an hriat tir boka 1875 ramri bak hi ramri dang kan nei lovin kan pom lowani ti kan in hriat tir ngala chuti rolin media vela thu thang diklo le video clip te posa the dar chiam lo turin kanin nge nin kanin hriat tir tak mewani anti Sarkar le JSC thulo ngai chang ram turin an soma kan tran ruala thu khat kan vuak tan chuan kan pathian zara ne na kan chang ngeyang antiani Mizoram Sarkarin kan ram le nam himnan Assam Police danga kut hiala tho hi JSC chuan lom omati in atop thlengin JSC chuan Sarkar a thlop tat dona tun nuzela po kan ram diktak 1875 din pui atol mia lo turin kan nge na 1875 him tura ahmalak na a JSC chuan atop thlengin Sarkar a thlop dona mi pui po in Sarkar sel mai lova thlop tlat turin kanin somani JSC on ILRF DC chuan antibok Sumdong Paul MBCC Hroi tu tele Chief Secretary Sumdong Paul MBCC Hroi tu tele Chief Secretary te anin kom Voin Khan Mizoram Business Coordination Committee MBCC Hroi tu te chuan Chief Secretary Pulal Nun Moya chuang ngau an koma Chief Secretary le Sumdong Paul Hroi tu te chuan bauruak thatak noya in potlang takin hripuileng awanga in khuwa khirna in sumdon na angong chungchang te an soi howani he huna hian MBCC chuan total lockdown wanga an har satna te chu Chief Secretary ne na hian an thlen bok ani Sumdong Paul Hroi tu te ne na hian Chief Secretary chuan MBCC member te le Sumdong te chu COVID-19 hripui wanga in khuwa khirna in angong na sat ber te zinga mi an ni ti Sarkar na hriat pui thu te asoya COVID-19 daw na kong malak na ranga atho hlok berte zinga mi an ni thu te LLTF te le chung ko khosak har sa te tran pui tura sum le pai tho na saber te zinga mi an ni ti Sarkar na hriat pui thu le an chunga Sarkar lom tak zetti MBCC Hroi tu te hi arhilani COVID-19 velo te muchuak zung turin mass testing po thui tak kalpui ni in he na zual pui hi tunkara zo man beise ni thu asoya beise lo taka COVID-19 kai thar te kan pun bel thut ani lo chuan in khwal khirna te po thadul thei a beise om thu po asoi bok hun rei tak dor kharani awangin ansum dona mun le dor bungruate singsak le ti fayan ngai thu MBCC Hroi tu ten an thlen chu Sarkar in ngai poimo in sang ni le som ni le pakhat okas ni lia tanga ni sari nilai nia tanga in rin ni chung hian LLTF ten en ruam man na siama an sum don na mun le bungrua singsak le
ti fai hunatan hon phal sakani MBCC member ten total lockdown na wanga harsat na anto te lantir na flakdum taran rot na po Chief Secretary chuan su tha ati thuasoya MBCC member ten COVID-19 daw na ko nga sumle pai hun le tha lutakan lo tho to te ne na in moi lo wangin flakdum zar chu tilo shrap turin MBCC roi tu te chu angen pokani ole INP Mizo channel khir tu te kan news update top thlenga min lo khir sak thina wangin in chunga kan lo me